2017腾讯视频 MTV 亚洲金曲大赏，海外最受欢迎歌手。从享誉盛名的歌坛冠军到荣耀舞台的进口小哥哥，他虏获万千观众芳心。从引药不张的天籁唱将到让人折服的音乐使者，他用纯粹书写成长传记。海外最受欢迎歌手迪玛希。恭喜迪玛希，有请迪玛希上台，欢迎 ，Please come on stage。他横空出世，闪耀中国音乐舞台，凭借极致高音、绝妙唱腔，戏集了超高人气，引发无数歌迷陷入他的歌唱魔力。恭喜迪玛希！哇，先跟大家敬个礼。我们请他发表获奖感言。大家好，非常感谢腾讯视频、MTV and Pepsi. I love you, why name my dreams. Wow! I think not only me winner, we winner. It's present for you, my dears. I love you. 非常感谢腾讯视频、MTV 和百事可乐。然后我的爹非常爱你们，这个不光是属于我个人的奖项，也属于你们。 Assalamu alaikum, құрметті университет қауым. Баршаңызға үлкен рахмет білдіргім келеді. Барша қазақ елінің атынан осынау Азия мемлекеттері арасында өтіп жатқан ірі жобада бой көрсетуге мұрындық болып тұрғандарыңызға үлкен рахмет айтқым келеді. 非常感谢每一位热爱艺术和热爱音乐的朋友们。我在此以代表哈萨克的名义向各位致以真诚的感谢。 жоба ұйымдастырушыларына және де мені қолдап демеп жүрген бюджеттелайн компаниясына, Есен мырзаға және де осы компанияның барша қызметкерлеріне үлкен рахмет айтқым келеді. Сау болыңыздар. 再次非常感谢主办方以及我的团队黑金经济，包括聂新远先生，谢谢各位。Wait a moment， 谢谢迪玛希留步。来，既然又再次遇到了，有请进口小哥哥，我们要跟他多聊两句哈。范颖老师，你帮我们问问他，因为我们都常来广州，他也来过吧？哦，能说两句粤语吗？哇哦！有没有来过广州之前？好，我们把雨衣先脱一下哈。什么雨衣啊？时尚。热了。来。 негізі жақсы киім тек ыңғайсыз болып екен. 有秘密。 негізі жақсы киім тек ыңғайсыз болып тұр да кішкене. 他说脱下来会比较方便一点。是好。 ондай жақсы сөйлей алмаймын. 然后粤语不是说的特别好。哎呦，想不想听一下迪玛希讲广东话 ？Try。大家好。焦哥，你不要乱教。大家好。大家好。不如我们很厉害。 他这么会说，不如我们唱一段好了。你跟他说来教一下。粤语歌有许多的经典，都非常的好听，值得传唱。希望迪玛希也把它学下来。我们来一段那个《真的爱你》的最后一句好了。哇，可以吗 ？Are you OK？ OK。唱進去，唱進去，去上的愛侶 What？ 唱的愛侶，唱的愛侶，謝謝，我愛你們。Thank you。 谢谢迪玛希，我要问一下现场观众，天哪！我教他唱歌，我就是叫做自取其辱的自杀行为啊！我们问问真正地道的广州的观众，迪玛希的广东话是不是比焦哥标准？确实，感谢，恭喜 ，Thank you， 谢谢迪玛希 ，Thank you。好，我们再次谢谢迪玛希，恭喜他，谢谢。非常感谢，非常感谢，恭喜。
我们跟